Dobar dan svima i ide ovdje tutorial plan samo za mog druga Predraga, što je smara, šalim se, zato što ostaće neotkriveno. Tako da danas ćemo se baviti Sim4D i prvim, znači, kamerom i kako da napravite jedan običan intro još ćemo toga ubaciti tu. Ovaj put će biti iz dva dela intro, znači odmah ću upload oba dva, ali tako da će biti iz dva dela. Ako budemo duži, ako ne, tako da evo već 49:50 čovječe, ajde da krenemo. Otvorite Cinemu, kliknite na Cube, kliknite Plane, sad samo stavite vid na, ja ću staviti 5000, ne, 3000, 1000, 2000 i ovaj drugi na 2000, ne, ovaj na 1500, height, tako da dobijemo kao neku pravougonik neki, šta je. I sad samo kliknite na freehand, kliknite tekst, promijenite tekst, ja ću staviti ridica, promijenite font, ja ću staviti Sirod. I sada bi ubacio se tekst u 3D, podignite tekst malo, da ne bi propao ovdje ispod. I kad ga ubacimo u 3D, ako ispremještamo tamo, neće moći teško da se vratimo, recimo iz početka. Znači, tako da kliknite na Hypernumbers, kliknite na Extreme Numbers i samo probucite tekst kad je ikonica na dole. Zatvorite ovdje ovaj minus i promijenite, kliknite na objekt, promijenite movement, jaču na 120 i kliknite na Extreme Numbers, edit copy, edit paste. I tako da kliknete na opet prvi imate tu 20, sad samo promijenite ovdje movement na 60 i tako smo dobili dva teksta 2 u 1. I samo ga prevucite u ovu veliku sredinu ovdje. Mislim, u stvari nije baš velika, ali to je to. I sada kliknite na Cube, kliknite na Plane, još jedan Plane, znači, i samo promijenite ovdje na 1000 width, još malo, još 1300, tako, i ovdje 2000 i samo ga prevucite ga vamo iza teksta. I još bi mogli samo ovako da ga ovdje imate strelicu na gori, samo držite, možete pomerati miš na gore ili na dole i vidite da se pomera ovdje. Da ga ovako stavim, može ovako. I sad kliknete na rotate. I kliknete na rotate, imate ovu crvenu ovdje liniju i samo ga izrotirajte ovako na dole i još ovako, evo, i kliknite ovdje na plane, vratite ga malo ovamo, tako da bi imali reflection, neki osjej. Znači, to ćete vidjeti kad budemo radili boje. Mislim, sad ćemo raditi boje. Da. Da vas sam setio. Kliknite na Extreme Numbers i kliknite na Caps i stavite na Start Fillet Cap i ovdje na End Fillet Cap promijenite radius na kako hoćete. Ja ću na Start staviti radius 10 i na ovom na Endu 8 i tako da je tekst mnogo mnogo lepši. I tako sad idemo da ubacimo ovo u boju. Prvo ćemo ubaciti tekst, kliknite File, Shader, Nukai, on je najlepši za tekst.
I kliknite diffuse, promijenite boju. Ja ću staviti stavim neku zelenu, stavit ću zelenu, kliknite specular, prvi stavite isto zelenu da bi bio lepši. Ovo je stvari kako hoćete, mislim, ali ja ću staviti. I ovdje ovu plavu, malo tako. I kliknite na Rodgers, promijenite noise, kliknite stvari prvo štiklicu da biste vidjeli. I samo kliknite ovako, dva put kliknite ovdje i možete mijenjati na strelice. Tako je lakše. Ja ću staviti mod noise. I na nistrofi, malo da imamo isto radial autoplaner i prevucite ga na koji deo teksta želite, na ovaj iza ili na ovaj ispred. Ja ću staviti na ovaj ispred, vidite. Tako, sad kliknite i dobili smo jedan lep odsjaj, kako da bih rekao. I sada samo kliknite opet na file, file shader Nukai i promijenite Nukai opet koji hoćete. Ja ću ovog puta staviti crni i specular će biti onako plavi i ovaj drugi specular će biti onako malo plavi. Da, može tako. I ovaj ovdje ok. I reflection i stavite noise na mod noise. Nećemo mod noise. Ima kako izgleda box noise, oko zmijska koža, brate. I ovdje na anistrofi ako želite, ako ne, radial autoplaner. Tako. I prevucite na dalji deo teksta. I da. Pa ono, nije nešto, mislim. A promijenite ovdje u Rodgersu ovaj noise. Da vidimo ober. Kako izgleda, pa nije loše. Još samo da kad promijenimo u ovom prvom stavite boju na neku plavu. Tako da. Da vidimo kako bi izgledalo to sa zelenom ovom. Pa dobro, ono, znači. Još malo da ga ovako. I ovdje stavimo malo plavu. Na specular 3. To bi bilo to. Tako. To bi bilo to za... možemo još 2 minuta. Sada da obojimo ove... Kliknite dva put na mat i još jednom na mat. Znači kliknite na prvi mat ovdje. I stavite reflection. I promijenite boju. Ne. Ovdje vratite na belu. I promijenite u color boju koju hoćete. Na crnu. Tako i sad kliknite na reflection i promijenite brightness na 20. Tako. Kliknite transparency i stavite. Znači stavite 5. Luminance ništa. Možete kliknite na heavy moment. I da. Kliknite na fog. Ne treba skloniti sa heavy moment. I ne fog. 50. Stavite crnu. 10. 50.000. I stavite specular color. Ja ću staviti plavu. I da vidimo kako to izgleda. Prevucite ga samo. Previše je. Da. Zato što je... Samo se... Prevucite ga i na ovaj gornji. Zato što sam rekao da se odbija ono... Nije toliko loše. Kako bi moglo da bude. Sad čekaj da se završi render. I da... Ovo bi moglo da bude to. I samo... Povećajte ovaj plane. I malo ovdje.
da bi kad budemo snimali kamerom. Ovako. Da, to je to. Ljudi, vidimo se, znači sad će odmah biti drugi deo, nastavljam. Evo ga. Da, nije loše. Stop.